إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له немesi жак болчу экран жак болот من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ya Allah. Eң эле биринчи Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга, ал кишинин үй бүлөсүнө, сахабаларга жана бүткүл момун мусулмандарга Аллахтын саламы жана салаваты болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу көрөрмандар, мына сиздер менен белгиленген күндө, ошол саатта иншалла Аллах таала насип кылып, Аллах таала шуга мүмкүнчүлүк берип, түз эфирде сиздер менен отурабыз. Иншаллах, Аллах субханаху ва таала ушул отурушубузду өзү ыраазы боло турган, биз ушул жерден бир динибизге пайда алчу бир маселелерди уга турган бир отуруштардан кылган болсун. Аллах таала өзү берекелүү кылган болсун. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдан ушундай хадис бар. Кайсы бир үммөтүм же бир бенделерим бир жерде чогулуп, ушундай бир чогулган жерде Аллахтын ыраазылыгы, Аллахтын сөздөрү, зикир кылынса, Аллах субханаху ва таала ошол отуруштан, ушул мажлистен Аллах таала ыраазы болот экен. Дагы ошол чогулушка, ушул мажлистин үстүндө рахмат периштелери каптап калат экен. Рахмат периштелери рахмат канаттары менен, мээримдүүлүк канаттары менен ушундай жабып, ал жерге Аллах тааланын нуру түшөт дейт. Аллах таала биздин ушул мажлисибизде, ушул жолугубузду ушундай Аллах таала ыраазы боло турган отуруштардан кылган болсун. Бизге дайыма жаңылардан кошулат. Ошондуктан эми болгондо дагы бир аз биздин ушул эфирибиз жөнүндө маалымат берип кетсек. Бул эфирибиз баштап жарым саат суроо жооп менен болот. Бул суроо жоопту мурунку жумада биздин мессенджерга, WhatsApp аркылуу, дагы телефон аркылуу келген суроо жоопторго колдон келишинче жооп беребиз. Анан жарым саат бүткөндөн кийин сиздер менен рукуя окуйбуз. Рукуя окуп атканда угуп тургандар көзү жумуп, кунт менен ыхлас кылып, ойду, пикирди чачыранды кылбай, жан дүйнөбүз менен канчалык берилип турсак, берилип уксак, ошончолук Аллах субханаху ва таала бизге ушул Курандын таасирин көргөзөт. Анан бизди узак жакындан ушул жерде түз эфирде көрүп жаткан ар бир мусулмандарга Аллах субханаху ва таала бир бизден ушул суроо жоопубуздан, андан кийин окула турган рукуяларыбыздан бир пайда лануучу иншалла ооруларына шифа берген болсун. Аллах таала баарыбыздан ыраазы болуп, эки дүйнө бактылуулукту насип кылсын. Анда эмесе суроолорду баштай берсек. Ассаламу алейкум. Мен Ысык көлдөн жана сизге чалбадым беле. Мени күйөөм менен ажырашсын, турмушу болбой калсын деп дубалап салыптыр. Сехир и жин бар менде. Эмне кылсам болот? Ва алейкум ассалам. Эжеке, бул сурооңуз ушул кайта келип аткан суроолордон болгондугу үчүн атайын сиздин ушул сурооңузду тандап бул эфирде шуга жооп берели, бир кененирээк айтып берели деп чечтик. Ушинтип баягы кичине ооруп калса же көзү күп калса же сыйкыр менен ооруп аткандар же оорубаса деле ушинтип жакындан күмөн санап, аларды бир менин кайненем окуп койгон окшойт же болбосо абысыным окуп койгон сыяктуу болуп атат, же окуп коюптур деп уверен мындай ишенич менен айта тургандар көбөйүп кетти да. Ошон үчүн мындай сизге бир жакшы бир кеңеш айтайын, кененирээк кылып. Оору
мындай нерсе. Сизде эгерде сыйкыр менен жин оорулар менен ооруп аткан болсоңуз, Аллах Таала сизге шифа берсин биринчиден. Экинчиден, оору бир сиздеги болгон бир проблема. Бир проблема болгондон кийин проблеманын чечимин шарияттан табып алыштык бизге буйрулган милдет, биздин милдетибиз. Жашоодо мусулман адамга күнүмдүк жашоодо тег эле могу жашоодо акылын тааныгандан баштап өлгөнгө чейин болгон ар бир күнүндө дайыма ага проблемалар жолуга берет. Ошол ага жолуккан, өзү дучар болгон проблемаларды шарияттын негизинде Кудай ыраазы боло турган бир деңгээлде пайгамбар көрсөткөндөй кылып чечип алыш бизге милдет. Ошол милдетти билип алыштык өзү бир момундуктун белгиси. Анткени качан бир мусулманга бир милдеттер жүктөлөт десе, жашоодо жашап атып, ошол өзүнө жолугуп аткан маселелерди шарияттын негизинде чечип алыштык. Ошол мусулмандардын эң негизги милдеттери. Ошол илимди үйрөнүп алыш дагы мусулмандарга парз болот. Парз илимдерден. Эми сизге мынакей ушул күмөн санап атасыз. Мен окуп салды окшойт. Күйөөм менен ажыратыш үчүн, мени экөөбүздүн ортобуздагы бөлүп салыш үчүн, мени сыйкыр менен окуп салышты деп ойрум айтып атасыз. Анткени шариятыбызда ар бир нерсеге далил керек. Эгер далилиңиз болсо, ал башка маселе. Далилиңиз болбодубу, анда бул нерсени айтканга сизге мүмкүн эмес. Күмөн санасак, мына ушул рукуя, жин, сыйкыр менен ооруп аткандар эң чоң алардагы проблема ушул ооруларына айыгуу жолунда шарияттын негизинде кылып албагандыгы, иштерин шарияттын негизинде тартиптеп албагандыгы. Ар кимден күмөн санай берсе, оору да күчөйө берет. Анткени бирөөдөн күмөн санаш эмне амал десе, бул күнөө амал. Күнөөнү канчалык жасаган сайын андагы сыйкыр айыкпайт эмес. Баягы ошол проблема биринчиден чечилбейт. Экинчиден оорудан айыгуу убакыты дагы созулуп кетет. Ошон үчүн баягы биз айтабыз да, сыйкыр менен жин менен ооруган адамдын эң биринчи кыла турган милдети шариятка кайтыш керек. Аллахтын динине кайтыш керек. Ошол акыйда дейбиз, өзүнүн көтөрүп жүргөн түшүнчөлөрүн, түшүнүктөрүн өзгөртүп, Кудайга кайтыш керек. Ошол Кудайга качан кайтсак, Кудайга толук моюн сунуп, Кудайдын айткан милдеттер, бизге жүктөгөн милдеттерин аткарсак, ошондо биз толук момун болобуз, мусулман болобуз. Анан мусулман болгонубузда Аллахтан дуа кылабыз. Я Раббым, мага шуну сен бир сыноо кылып бердиң эле. Ушул сыноонду мага ушул сыноонун үстүндө сабырдуулардан кылгын. Жана ушул ооруду менден арылткын, жараткан Алла шифа бергин деп кечинде тахажжудда же ибадаттарда ар бир нерселерди Аллахка кайтып, Аллахтан сурай берсек, Аллах Таала оңой эле шифа берип коет буга. Анткени менин сөзүм курук сөз эмес. Кудай Таала айтып атат, эгер менден сураса, менден эмнени сураса, мен бендеме берем деп атат. Биз сурашыбыз керек экен. Сураш үчүн бир мусулмандын кебетесинде сурашыбыз керек экен да. Анан бул жакта каалагандарын аткарып, өзү билгендей жашап, бузукулуктарды кылып жүрүп, анан кийин ооруп калганда келип, молдого келип дем салдырып койсо эле айыгып кетет деп ойлобуш керек. Анткени бул оору дагы бизге бир чоң сыноо. Бул сыноодо балким сизде Аллах Таала өзүнө кайтарыш үчүн, бир таква болушуңуз үчүн, өзүнүн динде бекем болуш үчүн ушул сыноодо берип аткандыр. Ошон үчүн ар бир жамандыкта да, жакшылыкта да Алланын хикматы бар, Алланын бир жакшылыктары бар. Ошонун жакшылыгынан, жамандыктан бир жакшылык хикматтарды алып, жакшылык келсе ага шүгүр кылып, ушул жашоодо уланта берсек, Аллах Таала иншалла бизден ыраазы болот. Анан бул күмөн маселеси. Күмөндө Аллах Таала инна бa'da zanni ism, арбетте кээбирки күмөн санаш, шек санаштар бул күнөө деди Аллах субханаху ва таала. Ошон үчүн күмөн санабаганга аракет кылалы, жакындарыбыздан баягы иман келтирбедик, вал кадари хайрихи ва шаррихи деп. Жакшылык, жамандык Кудайдан деп айтабыз да баарын. Пешенебизге жазылганын көрөбүз дейбиз дагы. Анан бир нерсе болуп калса, дароо жакындарыбыздан, эң жакындардан болуп, ушул жакын туугандардан ушул күмөндөрдү баарын ошолордон көрүп, ошолорду жек көрүп, алар менен болгон мамилелерди дагы ушундай сындырып алат экенбиз. Ал нерсе туура эмес.
Мәселе орудан айығып кетүү. Сизге ушул проблема, сыйкыр оору деген проблеманы Кудай бериптир. Ушул проблема келгенде эми ушул проблемадан чыгуу жолун издеңиз. Ошол сизге маанилүү. Чыгуу жолун издеп атканда, ошол Кудай разы боло турган жол менен издеңиз. Кудай разы боло турган, бизге мүмкүн уруксат берилген жол рукуя. Ушул рукуя менен алик болуп, өзүңүздү такваңызды бекем кылып, рукуянын шарттарын ооруп аткан киши эмне кылыш керек? Биринчиден Кудайдан коркуш керек. Ыйманын бекем кылыш керек. Кудай арам кылган нерседен кайтыш керек. Кудай парз кылган милдеттерди аткарыш керек. Ана ошолордун баарын аткарып туруп, күндө Куран окуп, Куран угуп окушту билбесеңиз, анан эртең менен Фалак, Нас, Ихлас сүрөлөрүн бекем окуп, аракет жасасаңыз, иншалла бул ооруларыңызга иншалла Аллах Таала шифа берет. Кемиргилер жакшы болот. Бай менден бөлүшүп койдуңарбы? Мен айтканга. Айтпай. Үн начарап калат да. Звук жакшы эмес болуп атабы? Звукту угуп аткандар неме жазып койбойсуңарбы? СМС жазып койгола, кандай болот атат силерге? Суроону ушул мессенджерден бере бериңиздер, ушул түйүнүн астына, кетип аткан видеонун астына жазып бериңиздер. Эгер бул мурунку суроолордон убактыбыз ашып калса, ушул жердеги суроолорго да жооп берип өтөбүз иншалла. Дагы ушундай суроо бар экен. Бир суроо бар эле. Убактыңыз болсо, дем салып жүргөн мусулман туугандардын кээ бирөөлөрү айтат: биз мусулман жиндер менен кызматташабыз деп. Бизге мусулман жиндер оору тууралуу маалыматтарды берип, сакайганга жардам беришет дейт. Ушул туурабы же тыйылганбы шариятта? Мындай болот. Бая айтпадым эле азыр. Рукуя дегени Куран аяттары менен жана сүннөттөгү дуалар менен дем салуу дегени. Куран аяттары менен жана сүннөттөгү дуалар менен сыйкыр ооруларына, жин ооруларына жана көзүккөн ооруларга жана ошондой эле сыйкыр, көзүккөн, жин оорулардан башка ар кандай медициналык ооруларга дагы дем салса болот. Буга Пайгамбар алейхиссаламдан хадистен далил бар. Чаян чакканда, ушундай ысымал, катуу температура болгондо дагы сахабалар дем салышкан. Эми бизге ушул ооруларга каршы күрөшүп атканда, сыйкырга, жин ооруларына каршы күрөшүп атканда бир гана жол уруксат берилген. Бул жолдун аты рукуя дейт. Рукуя гана уруксат берилген. Эми рукуядан өзүнүн шарттары бар. Куран аяттары менен, сүннөттөгү дуалар менен араб тилинде болуш керек деген. Анан эч кандай түшүнүксүз сөздөр айтылбаш керек. Жада калса башкаларда күмөн калтырбаш үчүн рукуя окуп аткан киши ичинде окубаш керек дейилген. Бул кийинки шарттары. Эми рукуядан башка жолдор дагы бар. Пайгамбар алейхиссаламдын доорунда андан мурун деле рукуя болгон. Рукуя окушкан. Азаим деп коет. Азаим деп азыркы күндөгү касыйдаларды айтат. Же болсо касыйдага окшош сыйкырларды айтышат. Ошол сыйкырлардан илгертен пайдаланып келишкен. Анан шарият, дин келгенден кийин Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ошол убактагы адамдардын жашоосун өзгөрткөндөй ар бир тармакта бул жаатта дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолду калтырып кетти. Бул рукуя. Ма лам якун ширк фир рука фала ба'са фир рука деп Пайгамбар алейхиссалам хадис бар. Эгерде рукуяда ширк болбосо, анда эч нерсе эмес деп Пайгамбар алейхиссалам муну кайтарбаган. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын такрири. Эгерде ширк болбосо, шарты ширк болбосо, эми
жиндер менен алар менен ушундай келишим түзүп алып, же жиндердин моюн сундуруучу тасхирул жин деген бир илимдер бар, атайын сыйкыр илиминде. Ошол илимдерди окуп туруп жиндерди моюн сундуруп алып, өзүнө киши кылып алып, отряд кылып алып, анан ошол жиндерди бирөөлөргө жөнөтүп, же сыйкыр менен алек болгон, же болбосо ошол жиндерди жаман жолдорго иштеткен адамдардын тыюу салынганы бул анык 100% шариятыбызда. Эми ошол сыйкырларды сыйкыр илимин туура деп айтсак болбойт. Мындай ак сыйкыр бул жакшы жакка иштетип атабыз деп өздөрүнө бир жол табышат. Биз кара магия кылбайбыз, биз ак магия кылабыз. Биз жиндерди иштетебиз, адамдарды айыктырыш үчүн, же аны сакайганга жардам бериш үчүн, баягы бир тууганыбыз айткандай. Биз туура жолго, жакшы жолго иштетип атабыз деп айтат да. Бирок буну мындай карап акыл менен калчап көрө турган болсо, кээ адамдар эгер адам ооруп аткан болсо, ооруп аткан адамды жиндердин жолу менен иштетип эле айыктырса боло берет да. Анын эмнеси жаман экен деп айтышы мүмкүн. Буну мындай үстүртөн баа берилбей турган маселе. Буну бир жакшы жаман деген маселелер бар го. Шариятта шарият белгилейт. Жакшы жаманды биз акылыбыз менен белгилебейбиз. Шариятыбыз жакшы деген нерсе бизге жакшы болот, жаман деген нерсе бизге жаман болот. Сыйкырдын агы да, карасы да жаман. Мындан бардык мазхабтар кайтарган. Сыйкырдын агы дагы, карасы дагы. Эми жакшылык жолунда сыйкыр кылып аткандар ошол жиндерди кантип моюн сундурат десе, албетте сыйкыр жолу менен моюн сундурат. Сыйкырдын башынан аягына чейин арам. Эч кандай адал сыйкыр болбойт. Жакшы жака. Ошон үчүн бул чыныгы эгер адамдарга пайдам тийсин, мен рукуя кыламын деген адамдарды ушул нерседен биз кайтарабыз. Алладан корксун, сыйкыр иштетпесин. Бүгүн рукуя деген эшиктер көп да, барсаң рукуячы көбөйүп кетти. Анткени жин ору көп, сыйкыр көп. Ошого жараша рукуячылар да көбөйүп атат. Бирок ошол рукуяны шариаттын негизинде рукуя окуса да болот. Шариаттын негизден чыгып кетип туруп, ошол сыйкырларды аралаштырып, кандайдыр бир жиндер менен же болбосо бир туура эмес азайым да башка жолдор менен рукуя кылса да болот. Ошол менен ошол кылып аткан рукуялар арам шариятыбызда. Тыюу салынган рукуя. Ошон үчүн силер бир адамга барып атканда ошол адамды биринчи билгилер, сүрүштүргүлөр. Мени бирөөлөр чалып алып сүрүштүрсө мен сүйүнөм наоборот. Кийин кечиресиз, мен сизден көп нерселерди талап кылып жүрдүм, сурап жүрдүм. Мен эми ар кандай адамдар бар да, ар кандай молдолор бар да, ушу шарий рукуя менен окуп аткандар бар. Ошондуктан мен сураганга мажбур болдум десе, мен кубанам да, сүйүнөм. Алла ыраазы болсун сизден. Анткени мусулман адам бир ишти кылып атканда, ошол иш жайызбы, болобу, болбойбу, бул иш арамбы, арам эмеспи? Бардык адамдар барып чогулуп калган болсо үйүнө, тегерегине. Анан алга кошулуп сен да бара берсең, ал инсан бир момун адамдын иши эмес ал. Ошон үчүн сүрүштүрүңүздөр, жакшы болот. Мындай кылган такыр туура эмес, шариятыбыз тыюу салган, бул нерсе арам, сыйкырдын агында, карасында иштеткен. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Биз кант диабети менен ооруйбуз. Орозо кармаганга кыйын болуп жатат. Курсак ачса кант түшүп кетет. Кистул хинди деген нерсе бар экен. Өсүмдүк бар экен. Талма оорусуна ичсе болобу? Жиндер козголот дейт. Эмне дейсиз? Кистул хинди, кистул бахри деген бир өсүмдүктөр бар. Пайгамбар салам хадистеринде да келген бул өсүмдүктөр жөнүндө. Аллаху алам. Бул өсүмдүк аябай бир адамдын ден соолугуна жакшы, пайдалуу. Илгертен ошол мусулмандардын чоң табабат тып алымдары ушул өсүмдүктөрдөн көптөгөн дарыларды, жүздөп дарыларды жасап колдонуп келишкен бул өсүмдүктөрдөн. Ана акыркы кездерде бир 10 жылдын ичинде Кыргызстанда дагы ушу кистул хинди, кистул бахри деген өсүмдүктүн тамырлары көп сатылып, адамдарда болгон, аларга болгон талаптар да көбөйүп атат. Алхамдулилlah, бул сүннөттүн жолунда дарылануу жакшы нерсе. Кистул хинди деген бул бир тамыр болот. Занжабилди билесиздер да, занжабил сыяктуу эле ошонун түркүмүнө кирген бир өсүмдүктүн 1,5 метр турган бир дарактын тамыры болот. Ошонун мекени Индия. Көбүнчө Индиядан келет бизге дагы. Ошол өсүмдүк түрлөрү болот. Ошол тамырдын карасы бар, агы бар. Көпчүлүк табабат алымдары карасы менен, кызылы менен күрөңүн макташкан. Ушулар эң жакшы түрлөрүнөн. Эгер кистул хинди менен дарыланам десең, күрөңү менен кызылын изде деп.
Эми кыскача бул жөнүндө маалымат. Анан адам ден соолугуна дагы аябай жакшы пайда кылат. Мына эркектерде жыныстык сусташып кетет, аялдардагы женский жактагы проблемаларга дагы именно кисти хинди менен көптөгөн оорулардан айыкса болот. Анан кисти хиндинин адамдар да мындан пайдаланса болот. Жакшы. Бирок пайдаланып атканда доктурдун бир табып болсо, ошо табыптын көзөмөлү менен, бирөөнүн кеңеши менен жакшы бир кеңеш алып туруп, анын ичиштин жолдорун да ошолордон кеңеш алып ичсеңиздер аябай жакшы болот. Өзүңүз билгендей эле барып, кече бирөө сена жакшы экен, сыйкыр ооруга, сена маккиди анан централ мештин тегерегинен сатып алып күндө иче берет экен, чай ичкендей кылып. Ал адам ичин шылып салат. Адамга зыян да болот көп ичсе. Анын пайдалары аябай жакшы, көп. Бирок ошондой эле ар бир нерсенин пайдасы дагы, анан зыян дагы болот, эгерде чегинен чыгып кеткен болсо. Кисти хинди дагы ушундай маселе. Аллергияга жаман. Эгер рак менен ооруп аткандар болсо, кисти хинди ичпеш керек. Аллергия, почка ооругандарга жаман. Терс жагынан таасир берет. Эми кисти хиндинин рукуя, сыйкыр ооруларына келе турган болсок, кандай пайдасы бар? Жин ооруларга кисти хинди кантип ичилет? Кудай кааласа бул темаларда биз кудай кааласа кийинки сабактарыбызда сыйкырдын бир 8 түрүн, эң чоң сыйкырлардын 8 түрү бар. Ошол 8 түрлөрүн бир сиздерге санап беребиз, айтып түшүндүрүп, бир кененирээк ошол темага киришебиз. Анан ошонун арасында Кудай буйрса, ошол жин оору, сыйкыр ооруларга пайдалуу болгон өсүмдүктөр, чөп дарыларды дагы баяндап, кантип ичиш жөнүндө, дозалары жөнүндө дагы айтып өтөбүз иншалла. Кийинки суроолордон. Сиз суроого жооп берип баштаганыңызда эле эстеп кекирип көзүмөн жаш чыга баштады. Андан кийин рукуя окуганыңызда кустум. Бул жакшы нерсе. Эгерде ушинтип кыйналып анан кускан болсоңуз, бул иншалла ошол сыйкырдын тазаланып кетип атканына бир дарек берет, белги болот. Бул укканды да уланта бериңиз. Биз могу прямо эфирде жумасына суббота күнү ушул жарым саат суроо жооптон кийин рукуя окуйбуз. Ошол рукуядан кийин калып калган баягы видео турат да биздин немебизде. Ошол видеону күндө рукуяны күндө 1 сааттан угуңуздар. 1 саат угуш керек. Укканда дагы көздү жумуп алып, ойду, пикирди чачыранды кылбай бир нукка коюп, жан дүйнөбүз менен берилип, кунт менен угуп турсак, ошондо анын таасири дагы жакшы болот иншалла. Уланта бериңиз, ушул тартипте кете берсин. Дагы сизге кошумча Халак, Нас, Ихлас деген сүрөлөрдү күндө 100 жолу окуңуз. Калтырбай. Анан намазга бекем болуң, иманга бекем болуң. Иншалла кутулуп кетесиз бул оорудан. Бул мындай экен да, сыйкыр, жин оорулар, мындай үстүртөн айтканда бул аябай эң жаман оору. Бир оор, бул медицинский ооруларга такыр бир байланышы жок болгон өзүнчө бир руханий бир оору. Бул ооруга доктурлар жана башкалар жардам бере албай турган оору. Бул ооруга бир гана Куран жардам бере алат. Бир гана иман жардам бере алат. Бир гана сиздин аракетиңиз, Аллахка болгон үмүтүңүз жардам бере алат. Ошон үчүн мына жолду сиз аракет кылыш үчүн мына жолду тандап алгандан кийин ушул жолдо бекем болуп, эч качан бир артка чегинбестен, үмүттү байлап, алдыга карап умтулсаңыз, күндө биз берген тапшырмаларды тагыраак аткарып, рукуяларды угуп, эфирден калбай угуп, иншалла ушул түз эфирде эле сиз жакшы болуп кете аласыз. Ошондуктан бул эфирди ачканбыз. Бул эфирди ачышыбыздын биринчи максаты ушул. Анан экинчи максаты бул жерде ушул биздин тилди түшүнгөн кыргыз тилдүү молдокелер жана башкалар ушул шарий рукуя жөнүндө бир толугураак маалымат алсын. Ушул рукуяда көптөгөн бир бидияттар кирип кеткен, ширк нерселер кирип кеткен, ошолорду таштап, мынакей Кудай ыраазы боло турган жолу да бар экен деп туруп, ушундан бир пайдаланып, бизге эмгек болсун, калгандарга бир илим болсун деп биз ушул жерге чыгып турабыз иншалла. Өткөндө рукуяны көчүрүп, өзүмдү текшерип көрдүм. Көрөйүн деп уксам, 10 мүнөттөн кийин денемдин баары ысып, жүрөгүм лакылдап кетти. Анан видеону уккандан кийин Аятал Курсини окуп жүрдүм. Буттарым да ысып чыкты. Ал эмнеден болот дейт. Бул сыйкырланган экениңизге белги болот. Сизде
дуа бар экендиги да белги болот. Эми баягы сизден мурунку айткан эжекебизге берген кеңештерибизди сизге да айтабыз. Ошол нерседе бекем болуңуз, иншалла кутулуп кетесиз мындан. Аллах Таала сизге шифа берсин. Минутабыз канча калды? Başta. Көп эле барбы? Жарым saat болду. Болдубу? Бир 40 суроону окуп коелам да. Саламатсыздарбы, таксырлар, сиздерге Кудай ыраазы болсун. Көптөн бери ушул черный магия деген сыйкырдан кутула албай, жүрүп балам бул дүйнөдөн өтүп кетти. Эми минтип өзүм балдарым менен жүрөк оору болуп кеттик. Намаз окуп, өзүбүзгө дем салып, кудайлап турган учурубуз. Сиздер менен жолугуп, толук маалымат алсам болор бекен. Ушул салган демиңер мага чоң жардам берди. Кайра угуп, жеңилдеп калдым. Кудай ыраазы болсун. Аллах Таала сизден ыраазы болсун. Бул оорууңузду Аллах Таала сизден арылсын. Үй-бүлөңүзгө берилген сыноолорду Аллах Таала сизге ошондон ажыр берсин сыноолор үчүн. Жана bundan жакшырагын берсин иншалла. Bundan жакшырагын берсин дегенде бир Пайгамбар алейхиссаламдын бир хадиси, ошол хадиске байланыштуу бир окуяны эстеп кеттим. Умму Салима деген Пайгамбар алейхиссаламдын аялдарынан болгон Умму Салима. Бул аял Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга жуан болуп тийген. Андан Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга күйөөгө чыгуудан мурун бунун күйөөү Курайш уруусунан эң бир ак сүйөктөрдөн, ушундай авторитет, абийирлүү кишилердин бир келинчеги болчу, аялы болчу. Анан күндөрдүн биринде кайсы бир жихатта бул аялды энебиздин Умму Салима деген энебиздин мурунку жолдошу каза болот, жихатта шахид болот. Анан бул аялга өтө оор болду, мусибат шунчалык оор болду, баягы кыйналды, жан дүйнөсү кыйналып, ушундай бир аза болуп турган убакта Пайгамбар алейхиссаламдын бир хадисин эстеди баягы энебиз. Bir musulmanга bir azar jetse, bir musibat jetse, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un deb duo kılsın dedi. Bu adam kişi ölüp ketkende de aytılат. Anan dua kılsın dedi. Allahümme ecir lana fi musibatina ve ahlif lana hayran minha. O Allah'ım maga acır bergen, maga şunday bir bul musibatım üçün, sen bergen bul sınov üçün maga bir soğuk bergen, günölerim geçirilsin deb dua kılsın. Wa akhlif lana hayran minha. Jana bul musibattın orduna, bul berilgen sınoonun orduna Allah Taala sen jакшырагын bergin deb dua kılsın degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini istedi. Hadisin ulandısını aytat. İlla ajarahullahu fi musibatihi ve akhlafa lehu hayran minha. Oşontip dua kılsa mo'min adam oşontip Allah'ım meni musibatım üçün, şu sınov üçün maga soğuk bergin. Jana şu sınovdun orduna bundan jакшырагын bergin deb dua kılsa Allah Taala albatta İlla ajarahullahu. Allah Taala albatta acır beret. Jana akhlafa lehu hayran minha. Oşol musibatından Allah Taala jакшыраак bir nematты berip koyat dedi. Şunda Ummu Salama radhiyallahu anha oylanyp kaldı. Mega bir çoğ musibat boldu. Joldoşumdun ötüp ketkenligi, kaza bolgondugu. Endi bu joldoşum musibatına acır beriştigi anık. Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadık, masduk, çın söylegen zat bolgon. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acır beret dedi, acır beret albatta. Emi bundan jакшырагын berip koyat degenge oylanyp kaldı da emi kүйөөмдөн жакшысы ким экен? Bundan жакшыраак bir kayсы nemat boldu eken? Анткени күйөөсү ушул Курайш уруусунан эң ак сүйөктөрүнөн эң абийирлүү кишилерден болгон да. Biraz az gana вакыт өткөндөн кийин, идас бүтүп, biraz вакыт өткөндөн кийин Пайгамбар алейхиссаламдан жуучу келди. Ошентип Пайгамбар алейхиссаламдын аялдарынан болду. Караңыздар, ал аялдын дуасы ушинтип кабыл болгон. Ошон үчүн балаңыз каза болуптур. Эми Аллах Таала инна лиллахи ва инна илейхи раджиун дуа кылабыз. Аллах Таала ушинтип мусибат берип атыптыр сыйкыр менен, ушинтип кыйналып атыпсыздар. Ушул кыйналып атканыңызда Аллахтан көп дуа кылыңыздар. Аллах Таала ушул дуаларыңызды кабыл кылат, ажыр берет. Кээде бендеси ушинтип баягы өзүнүн салих амалдары менен жете албай турган жаннаттагы даражаларга Аллах Таала ушинтип бир сыноолор берет экен бендесине. Ошол сыноого сабыр кылып, бендесин сабыр кылдырып, анан жаннаттагы бийик даражага көтөрүп коет экен да. Бизди таштап койсо амалыбыз менен ага жете албайт экенбиз.
Elbette Allah'ın bu rayımı, Allah'ın bizge bergen jakşılığı. Саламатсызбы? Менде мындай суроо болуп жатат. Мен аз күндө жумушум боюнча тест бермекмин. Бирок канча окусам да мээме кирбей жатат. Кандай кылсам тестти жакшы берип келе алам? Сырыңыз болсо чын жүрөктөн бөлүшүп коюңуздарчы сураган. Мындай нерсе. Биз бир айтайлык кандай десе болот. Биз рукуячыбыз да, анан рукуячы дегени дагы бир айтып өтөйүн. Бул өзүнчө бир Кудайдан бир ыйыктык, бир улуулук келген адам эмес. Ар ким рукуячы боло алат. Сиз дагы рукуячы боло аласыз. Ушул Кур'ан аяттары менен окусаңыз, сүннөттөгү дуалар менен окусаңыз, анан ушул нерсенин үстүндө бекем туруп, аларга каршы күрөшө ала турган болсоңуз, болду, рукуячы болдуңуз. Эми бул адам менден эми көз ачыктардан талап кылган нерсени талап кылбагыла. Мен эч нерсе кылып бере албайм. Анан зейин албай аткан болсо көбүрөөк окуш керек. Билим алыш керек. Мурда базаңыз жакшы болсо, жеңил болмок. Эгер сыйкыр оорунан айынан, эгер сыйкырланган адамдарда шундай бир жагдай болот да, мээсине бир нерсе кирбей калат. Бир нерсени ойлосо дагы бир нукта, бир централ болбой калат. Мындай айтканда, бир нерсени ойлоп туруп, анын аягына жете албайт. Ушундай пикирлери чачыранды болуп, ушундай кызыктай бир абалга түшүп калат да. Эгер шундай абал болуп аткан болсо, сыйкыр себептүү, анда ошол мурда сизден мурунку бир туугандарга кеңеш берген кеңешти сизге да кайтабыз. Аллах Тааладан дуа кылып, аракет кылып, рукуяны угуп, өзүңүзгө дем салдырып, анан бул нерсени күрөшсөңүз, эгер сыйкыр оору болсо, сыйкырдан айыгып кетиштин жолу оңой эле иншалла. Болду, убактар. Андай эмесе, азыр рукуя окуйбуз. Рукуя окуп атканда көздү жумуп алабыз баарыбыз. Кунт коюп, ойду, пикирди чачыранды кылбай, Куранды гана укканга, жан дүйнөбүз менен берилип, ыхлас менен кунт коюп угуп турабыз. Көз жумуп алыңыздар. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, громкость коюп койсоңуз жакшы болот. Окуп баштайбыз иншалла. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون
ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطله إن الله سيبطل إن الله سيبطله إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب 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 إلا من خطف الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصرخون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصرخون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض